vanaand. Tussen 25 en 30.000 ongedokumenteerde buitelanders wag in Messina in Limpopo om gerepatrieer te word. Goeienaand en baie welkom by die nuus in Afrikaans. Humanitêre groepe sê repatriasiepogings van buitelandse burgers neem reg oor die land toe. Tussen 25 en 30.000 ongedokumenteerde buitelanders se inligting word by repatriasiesentrums in Messina verwerk. Die stigter van Gift of the Givers, Dr. Imtiaz Suliman, sê die meeste immigrante is van Malawi, Zimbabwe en die Kongo. Suliman sê vroue, kinders en kwesbare gesinne wag al vir dae sonder voldoende skuiling vir reisdokumente en vervoer. Our teams have been busy for the last month with a huge operation focusing on the KZN. As we do know, that's where the highest numbers of Malawian nationals, Zimbabweans, even Congolese has descended onto various facilities looking to be repatriated back home. We do know the Malawians and the Zimbabweans has been sent to Messina, and speaking to our teams currently on the ground there are close to 25 to 30,000 people going through that process. Our teams will focus in the Mossel Bay areas where unfortunately we do know 2 foreign nationals has been killed. We went to a meeting with the Department of Home Affairs, the City of Cape Town Disaster Management team, the provincial teams, where we do know that center will be shut down by this evening because the main focus point at the moment and the epic point for all repatriation and documents for people seeking the necessary documents to go back home will be taking place from Messina, and that's where currently all the officials are gathering people into these camps, and our teams is running one of its largest operations in the country there currently. Intussen het nog tientalle Zimbabwese burgers oornag opgedaag by die Epping vlugtelingsentrum in Kaapstad in die hoop om plek te kry op 'n bus wat hulle kan terugneem na hulle geboorteland. Meer as 1000 mense wag steeds by die sentrum vir busse. Verskeie godsdienstige en humanitêre groepe soos Gift of the Givers verleen bystand aan die buitelanders terwyl hulle wag om vrywillig gerepatrieer te word. Duisende buitelanders, hoofsaaklik Zimbabweërs, het sedert verlede week na die Epping vlugtelingsentrum gestroom in die hoop om Suid-Afrika te verlaat voor verlede Dinsdag se landwyse betogings teen ongedokumenteerde migrante. Meer as 1000 wag egter steeds vir busse terwyl die toestroming na die sentrum nog nie opgehou het nie. We have maybe around 1.5 people that are still here today inside the camp. But I think as you noticed as you were coming in, we still have more people coming. But unfortunately, the center has been closed officially. It's just to remove the ones that are here. Die vrou wat 'n seisonale werker op 'n plaas by Robertson is, wag reeds dae lank vir 'n bus. It's better, they give us food, everything we want, they give us. But hey, the bus is slow, too slow. Die vrou en haar 1-jarige kind het vanoggend by die sentrum opgedaag. My landlord asked me to leave. She's being threatened by the people who are marching that if she keeps taking rent from foreigners, she's going to be attacked. Die Kaapstad Metro het vroeër die week 10 busse beskikbaar gestel, terwyl ander groepe soos die Adventiste Ontwikkelings- en Noodledigingshulpagentskap ADRA steeds busse voorsien. So far we've managed to support with 15 buses, 8 left last night, we've got 7 leaving this morning, but with the assessment that we've done, we might have 20 more buses. So that means in total, ADRA is going to support with 35 buses, and this is all coming from one businessman from Zimbabwe called Dr. Obey Chimuka. He's a philanthropist, so he's the one who has funded us with roughly about 3 million to make sure that we support the people. ADRA het ook vrywilligers ingebring om die Zimbabwese konsulaat te help om die verwerking van sy burgers vir repatriasie te versnel. Die proses word egter bemoeilik omdat nie al die buitelanders Zimbabweërs is nie. Die organisasie hoop dat al die buitelanders by die sentrum teen môre op pad sal wees na die Beitbrug grenspos. Die onafhanklike polisie ondersoekdirektoraat of OPOD sê hy hoop om nog 2 verdagtes voor maandag in hegtenis te neem in verband met die beweerde diefstal van edelstene ter waarde van R14 miljoen in 2023. 'n Beampte van die Ekurhuleni Metropolisie is gisteraand in hegtenis geneem. Die verdagte is verlede maand deur getuie K by die Madlanga kommissie betrek by die beweerde diefstal.
In haar getuienis het getuie K onder meer beweer dat sy en die geskoolde adjunkhoof van die metropolisie, Julius Mkhwanazi, saamgewerk het om die edelstene uit 'n woonstel in Killarney in Johannesburg te steel. Dit is toe as 'n polisieklopjag voorgehou. Volgens getuie K sou die edelstene op die swartmark verkoop word en sou sy en Mkhwanazi en 3 ander persone 'n totaal van sowat R100,000 kry om die beweerde diefstal uit te voer. Oopot lei nou 'n multidissiplinêre span wetstoepassers om die ander 2 verdagtes aan te keer. The suspects, there were 6 of them. They raided a property in Killarney, Johannesburg, without a warrant. And then they seized precious metals just under 15 million. And instead of registering them in the subs occurrence book as an exhibit, they kept it for themselves. That's the information we have at our disposal. And yes, this case is one of our cases that were presented at the Madlanga Commission. Oopot sê die verdagtes het verskeie wette oortree tydens die beweerde klopjag wat tydens die edelstene gesteel is. Oopot sê as die ander 2 verdagtes oor die naweek in hegtenis geneem word, sal hulle maandag saam met die EMPD polisiebeampte in die hof verskyn. Na wekelange gewelddadige betogings in Ratanda in die suide van Johannesburg, waar tydens die burgemeester van die Lesedi plaaslike munisipaliteit, Umluleli Nkosi se huis afgebrand is watertoevoer volgens Nkosi herstel. Volgens die Gautengse polisiewoordvoerder, Brenda Muridili, is 15 verdagtes in hegtenis geneem vir openbare geweld tydens die onrus. Niemand is nog in hegtenis geneem in verband met die brand by Nkosi se huis nie. Die polisie is steeds in Ratanda ontplooi. I was told by the officials that they are busy opening all the intakes with Randwater. And also thanks the community for understanding. And obviously the way forward now is that it will take some days before other communities can get water, and we requesting their patience in this regard, but we will be sending our water tanks, and as and when the reservoirs are being filled, we will communicate with our communities and tell them as and when the water will be coming. En ons is net hierna terug met nog nuus in Afrikaans. Die Build One South Africa party of BOSA het sy nasionale woordvoerder Roger Solomons aangewys as die party se burgemeesterskandidaat vir Kaapstad. Die plaaslike regeringsverkiesing vind oor 4 maande plaas. Die BOSA-leier, Musi Maimane, het die aankondiging Kaapstad gemaak. Vanjaar sal dit die eerste plaaslike verkiesing wees waaraan BOSA deelneem. We are tired of millionaires coming in, buying a prime property, taking that stock and just pushing up rent in the tourist market like Airbnb. So we're going to make sure that definitely there's monitoring there, and we're closely going to look at that and make sure that ultimately young graduates, young families that want to start life right here in Cape Town, close to where they work, is going to happen. Opposisiepartye in die Wes-Kaapse regering het die DA en die Kaapstad Metro geroskam na die konstitusionele hof se uitspraak dat die eiendom by Tafelberg, wat in 2015 aan 'n private skool verkoop is, onwettig was. Die partye is van mening dat die beslissing bevestig dat beide regeringssfere versuim het om sentraal geleë grond te gebruik om ruimtelike ongelykhede van die apartheidsera reg te stel en die bekostigbare behuisingskrisis in die stad op te los. Die Wes-Kaapse regering het intussen gesê dat hy die uitspraak aanvaar en sy openbare grondbeleid sal hersien. Behuisingsaktiviste meen die perseel moes vir bekostigbare behuising gebruik word en nie aan die Phyllis Joel Jewish Day School verkoop geword het nie. Die ANC in die Wes-Kaap sê die hof se beslissing regverdig sy jarelange kritiek teen die DA se bestuur van openbare grond. As the ANC were aware of a cabal of developers who are DA donors who pushed this sale through using their influence over the provincial public works department.
This was nothing but an attempted capture by DA-aligned developers. The ANC calls for an investigation into those who are behind this attempted capture of Tafelberg. Die EFF voer aan dat die DA-geleide provinsiale regering en die Kaapstad Metro se weerstand om ruimtelike hervorming toe te pas blootgelê is. For decades, the DA-led provincial government and the City of Cape Town have resisted meaningful spatial transformation, and they have preferred policies that entrench segregation and protect property interests over the constitutional rights of working class people. So this judgment exposes the consequences of that approach and makes it clear that the government decisions on public land must be guided by constitutional obligations rather than narrow commercial considerations. Die regering in die Wes-Kaap ontken egter dat die uitspraak 'n mislukking van sy behuisingsagenda weerspieël, maar dat dit eerder 'n geleentheid bied om regeringsbeleid te verbeter en openbare grond beskikbaar te stel vir behuisingsontwikkeling. To turn this moment into action, I will be initiating a new ministerial policy statement over the coming weeks. This will drive a bold reform agenda to accelerate the release of public land, strengthen public-private partnerships, and ensure we deliver sustainable, mixed-income communities at a much faster pace across the province. Die provinsiale regering moet nou binne 3 maande aan die Wes-Kaapse Hooggeregshof verslag doen oor hulle planne vir bekostigbare behuising. Die SAIK-vervaardiger Cleopatra Jones het tydens 'n spoggeleentheid die Sivukile journalistieke toekenning vir 'n gemeenskapsdiensverslaggewing ontvang. Haar insetsel, Struggling for Dignity, vir die ondersoekende televisie-aktualiteitsprogram Cutting Edge is ingeskryf. Cleopatra Jones of SABC Cutting Edge for Struggling for Dignity. Die Sivukile toekennings is jaarliks een van die hoogtepunte in journalistieke eerbewyse en vereer uitnemendheid in die bedryf in alle forme van journalistiek. In Struggling for Dignity is gemeenskappe wat naby die Kaapstad internasionale lughawe bly, se behuisingsuitdagings uitgelig. Tientalle families wat in die gebied bly, wag al vir jare op behoorlike behuising. Bly ingeskakel, ons kyk net hierna na die wedstryd tussen die Bokke en die Engelse op Ellis Park. Noutu Self is die wenner van die 130ste Durban July op Greyville. Die kampioenperd word afgerig deur Justin Snaith en Richard Fourie was in die saal. Wishlist was tweede en King Pelles derde. En duisende atlete het vandag aan die Knysna Woudmarathon deelgeneem, een van die vlaggenskap sportgeleenthede van die jaarlikse Knysna Oesterfees aan die tuinroete. Die wedloop het deelnemers van reg oor Suid-Afrika en selfs uit die buiteland gelok en lewer 'n beduidende hupstoot aan toerisme en die plaaslike ekonomie tydens die 10 dae lange fees. Duisende hardlopers het die ikoniese Knysna Woudmarathon aangepak. Die roete is heropen nadat gedeeltes herstel is wat onlangs deur die erge storms beskadig is. Ek voel dit het baie goed afgeloop. Die weer is wonderlik. Die mense glimlag, dis wat ek wil sien. Almal het hulle self geniet. As ek rondloop en mense vra, dan sê hulle dit was baie lekker. Soos gewoonlik, dis baie lekker om in die bos te hardloop en ja, hulle het dit geniet. Lloyd Bosman van George het vanjaar die halfmarathon gewen. Ag, wie amazing lekker. Mens kan dit eintlik beskryf. Ek dink dat nou is 'n bietjie insink en alles daai. Ek dink is seker al as die 10de een is wat ek wen hier in Knysna nie, maar ja, elke jaar is hy man net ongelooflik. Die sportprogram gaan môre voort met die gesinsvriendelike Kansa Pretdraf. Die geleentheid is daarop gemik om geld in te samel en bewusmaking vir kankerondersteuningsdienste te bevorder. Die hele doel van die run is kyk soos ek sê die fondse, alles wat ingesamel word gaan na Kansa toe. Kansa doen byvoorbeeld mos maar 'n organisasie wat kankerpasiënte versorg. Hulle doen byvoorbeeld vir navorsing. Die Knysna Oesterfees duur tot volgende Sondag. Tanya Krause, SAIK nuus, Knysna in die Wes-Kaap. En hier moet die Afrikaanse redaksie haltroep. Geniet die res van jou Saterdag aand en Bokke bo. Groetnis tot môre aand.